هوش، آگاهی و عقل و خرد مهمترین وسیله است که انسان را به حقیقت و سعادت می‌رساند. آن که تلاش دانستن می‌کند این واقعیت را در می‌یابد و همسفر پیروزی‌ها خواهد بود. چنین اشاره می‌کند حکمت دانش آموزی را یکی از نویسنده‌های معروف جهانی مارک توین. درود به جمع شما دوستان عزتمند، کل علاقمندان شو برنامه‌های ذهنی، آنهایی که با پیوستگی پیگیری از برنامه‌های تلویزیونی سینما خاصتاً برنامه میزان خیرات میکنید و کوشش دانستن و سنجیدن دانش و مهارت خویش را در این برنامه ذهنی مینمایید. چون همیشه دوستان عزتمند این برنامه با مقصد ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی، بلند برداشتن حس خودآگاهی جوانان و این چنین تحکیم احساس خودشناسی آنها منظور یکایک شما میگردد و امروز هم در برنامه ما اشتراک می‌ورزند یک گروه خواهشمندان جوانان فعال از اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و یادآور می‌شویم طوی چند برنامه می‌شود که اشتراکداران از این مؤسسه عالی خیلی خوب در این میدان رقابت می‌کنند و یک بازی خوب و جالب را منظور بیننده ها میکنند و اکنون فرصتی هست تا در آغاز برنامه یک شناسایی کوتاه داشته باشیم. اول سلام و درودی به پایان با کلی تماشابینان تلویزیون سینما. ما امروز یک گروه جوانان فعال از اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که آمده در برنامه میزان خیرات شرکت ورزیم و دانش مهارت خود را سنجیم. امروز در طرف راست من شهنوزه، در طرف چپ من مفتونه، این احسان منیجر و زیاودین قرار دارند. ما از فاکولته اداره‌کنی دولتی و فاکولته دیپلمات و سیاست در این برنامه حضور داریم. یعنی شما امروز از دو فاکولته بهترین ها را گلچین نمودید تا اینکه یک بازی خوب و جالب منظور بیننده ها گردانید. همین طور اگر بیننده ذکی ما در خاطر داشته باشند، پس نعیم جان یکی از اشتراکداران فعال برنامه ما در یکی از نشرهای قبلی برنامه بودند و خیلی هم حضور رنگین داشتند با اشتراکداران دیگر نفران از همین مؤسسه عالی و امروز نیز نعیم جان این گروه را به واسطه خودتون سرجم نمودید. تصمیم گرفتیم که با بعضی از همکورسان و همسبقان اومده در این برنامه اشتراک کنیم. فکر میکنم که همه برنامه را دیدند، همه از چگونه جریان گرفتن بخش‌های برنامه واقفند. یعنی در سه دوره برنامه با استثنای سوال‌هایی که ما با بیننده‌ها پیشنهاد میکنیم در مجموع 20 سوال پیشنهاد اشتراکداران میگردد. یعنی شما باید کنجکاوی، لیاقت و استعداد خودتان را سر سوال‌ها روانه کنید، واریانت‌های خودتان را پیشنهاد کنید و مهمتر از همه در همین میدان رقیب همدیگر باشید تا اینکه باقی بمانید، وگرنه اختصار میشوید. خوب، اگر تو اینجا فهمی نباشد پس ما دور اول شو برنامه ذهنی میزان خیرات را آغاز کنیم. همه چی فهمو است. همینطور دوستان عزتمند ما دور اول شو برنامه ذهنی میزان خیرات را برای انتخاب 3 اشتراکدار آغاز میکنیم. سوال اول چنین است: پاینده، پایدار، استوار، برقرار، بازمانده کلمه از 4 حرف عبارت است. در مفهوم ریاضی حاصل طرح یک عدد از عدد دیگر. نام شاعر و درامه‌نویس معروف تاجیک. او در برابر شاعری حقیقی بودن انسان بزرگ و تربیتگر شاعران جوان بود و میان مردم همچون شاعری صحبت‌آرا و محفل‌آرا احترامی خاص داشت. آثارش لبریز غایه‌های عالی وطن دوستی و روابط خلق‌ها، اندیشه‌های والای گومانیستی بوده. اشعار ابیات گوناگونش همیشه ورد زبان خرد و کلان تا به امروز قرار دارد. درامه‌های قصه تعریف خوجایف، در سایه شیپنگ، سیاه سوار در تئاترهای جمهوری صحنه‌گذاری شدند. مؤلف لیبرتوی دختری از دوشنبه می باشد که تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی آن را به صحنه گذاشته است. خوب، پایداری، استواری را چی میگویم بچه‌ها؟ بازمانده است. نامی شاعر و درامه‌نویس معروف تاجیک است. کلمه از 4 حرف عبارت است. این کلمه باقی است. باقی رحیم‌زاده. باقی رحیم‌زاده گفتند اینجا. واقعا باقی رحیم‌زاده با نوشتن درامه ها نیز مشغول بود. من اثرهایشان در صحنه تئاتر صحنوی گشتند.
дар ин бора маълумот надорам. شاید آخر تواند هر کی آموزد دو سه حرفی سواد، اما چو باقی هر کی قدری مرد داند استادی ماست گفتن لایق. ما با افتخارشون کف میگویم همه، چون که جواب کاملا درست است. سوال نوبتی: خرچنگ نامی برج چهارم از 12 برج فلکی کلمه از 7 حرف عبارت است. ماه چهارم سال شمسی که به 22 ایول سال میلادی راست می آید. کم نورترین صورت فلکی منطقه البروج در بین دو صورت بارز جوزا و اسد که به شکل خرچنگ تصور می شود. مرضی که در اثر آن در بدن جراحت، ورم و برجستگی ها پیدا می شود که نمودش مانند پای خرچنگ است. سرطان گفتند اینجا. ما با افتخارشان کف میکنیم. این کلمه سرطان بود. سوال نوبتی: واحد اندازه و قیاس چیزها واحد اندازه درازی یا حجم چیز کلمه است. 5 حرف عبارت است. اندازه رو ما چخل بچه معین میکنیم. واحد اندازه چی است؟ چنک. چنک. به افتخارشان کف میکنیم. در حقیقت این کلمه چنک بود. سوال نوبتی: شاه، پادشاه، سلطان، امیر یکی از پادشاهان ایرانی قدیم که از روی داستان عاشق شیرین بود. فرهاد گفتند. متاسفانه خسرو. ای فلک اندوه شیرین بر دل خسرو منه که این بضاعت را خریدار به از فرهاد نیست. به افتخارشان کف میکنیم. واقعا کلمه خسرو بود. سوال نوبتی: بزرگترین دریا در اروپا کلمه از 5 حرف عبارت است. اون در قسم اروپای روسیه موجود می باشد. در حوزه آن در عصرهای 18 راه تجارتی بود که شرق عرب را با اروپا می پیوست. نام اتومبیل نیز می باشد. والگا. به افتخارشون کف میکنیم. واقعا. سوال نوبتی: واحد پول هندوستان کلمه از 5 حرف عبارت است. ریال. متاسفانه روپیه. ما با افتخارشون کف میکنیم. برکتانی کلمه روپیه بود. استاد، تربیتگر، مربی با دانش و فرهنگ، نویسنده، شاعر، ادبیاتشناس، سخنور، سخندان نام یکی از نشریات ها در تاجیکستان. دانش. ادبیاتشناس، سخنور، سخندان نام یکی از نشریات ها در تاجیکستان است که بیشتر با تهیه و پیشنهاد اثرهای فراگیر مشغول است. خصوصا نشر سرشمار اختران ادب رو پیشنهاد کردند. شاعر رو ما باز چی میگویم؟ شاعر نویسنده رو ادیب. آخر هر دو میخواهند دندان حسد بر کسی که داد ادیب او را خیرد. و افتخارشون کف میکنیم. در حقیقت این کلمه ادیب بود. همین طور تماشابینان عزتمند دور اولی شو برنامه ذهنی میزان خیرات به پایان رسید و همین طور از میان جوانان فعال 3 تن را انتخاب نمودیم که نسبت همتایان به 2 سوالی پاسخی درست پیشنهاد گردانیدند. اکنون آنها باز میان هم در دور دوم رقابت را ادامه میدهند. با دیگران اظهار سپاس میکنیم چون که آمدند امروز و با حضورشان برنامه ما را رنگین نمودند. شما دل آزرده نشوید. آمدند تا به اینجا و اشتراک ورزیدن این علاقه غالبیت است و باز برنامه های نوبتی امکانیت میدهد که بیاید و در همین منبر یک بازی خوب و جالب منظور بیننده ها گردانید. برای آمدن هایتان اظهار سپاس و اکنون میتوانید برنامه ما را ترک کنید. خوش آمدید. تماشابینان عزتمند، شما دور دوم شو برنامه اینتלקتوالی میزان خیرات را پیگیری دارید و همین طور ما 3 تن را انتخاب نمودیم که در دور اول نسبت دیگرها برتری داشتند. انیخترش با 2 سوالی پاسخ درست پیشنهاد گردانیدند و تا آنکه ما یک شناسایی کوتاه با بچه ها داشته باشیم سوال اولی بازی با بیننده ها را اینجا منظور میکنیم. سوال چنین است: شمال رطوبتناک بیماری که از رطوبت بیشتر در پا و میان پیدا می شود. کلمه از 6 حرف عبارت است.
боз ҳам ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. ҳамзамон бинандаҳои азиз, зикр мекунем ки дар 3 моҳаи аввал мо даври бозӣ бо бинандаҳоро ҷамъбаст мекунем, яъне он нафароне ки аз ҳама зиёд дар бахши бозӣ бо тамошобин фаъоланд, посухҳои дуруст пешниҳод мегардонанд. Бо чунин ҷоиза онҳоро қадршиносӣ мекунем, яъне он нафароне ки воқеан ҳам фаъол ҳастанд ва беш аз пеш кӯшиш мекунанд то дар ин барнома посухҳои дурусташонро ба унвони мо равон бикунанд. акнун шиносоиро бо бачаҳо оғоз мекунем. марҳамат, худатонро шинос кунед. ман Мамад Носирова Манежа, донишҷӯи курси якуми Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, факултети дипломатия ва сиёсат таҳсил менамоям. беҳтарин манижабоно, чӣ хел буд ворид шудан ба Академияи идоракунии давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон? Ман ихтиёр намудани чунин пеша барои шумо ман мушкил набуд? Тавсияи наздикон буд? Чӣ хел буд? бале, тавсияи наздикон буд. кӯшиши худам низ ба ҳамин академия бисёр зиёд буд. хоҳиши ман амин буд ки бояд ки ба Академияи идоракунии давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шавам ва хушбахтона ки дохил шудед ва айни замон таҳсилҳо чӣ гуна сипарӣ мешавад? дар Академияи идоракунии давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳсил хеле хуб аст. фақат мебояд ки мо ҷавононро мутолиа кунем, ба пеш биравем. бале, барои шумо муваффақиятҳои пайвастаро дар касби илм таманно дорем. бо Наимҷон мо чанд бозии қабл шиносоӣ доштем, акнун биёед Наимҷон бори дигар шиносоӣ мекунем. марҳамат. аз он бозӣ то ба ин бозӣ чӣ тағйиротҳое дар ҳаёти шумо шуду? ман чӣ дигаргуниҳое дар касби илм ба миён омад? марҳамат. ман Маҳкамзода Наимҷон Маҳкам, донишҷӯи курси якуми ихтисоси менеҷменти сиёсӣ дар Академияи идоракунии давлати назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. мо қаблан низ дар ин барнома иштирок карда будем. барнома қаблӣ низ бисёр хуб гузашта буд, ба мо бисёр писанд омада буд ва ҳамин шавқу ҳавас буд ки боз имрӯз низ омада дар ин барнома ширкат варзидем. ва рақобати имрӯз ман фикр мекунам хеле душвор мешавад, чунки шумо дар миёни ду гулдухтар, ду рақиби бисёр арзанда ҳастед. барои шумо муваффақият хоҳон ҳастем ва бо иштирокдори севум шинос мешавем. марҳамат. Мафтуна Азимова ҳастам, донишҷӯи курси якуми Академияи идоракунии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. тӯли чанд сол мешавад ки ин барномаро тамошо мекардам ва орзу доштам ки рӯзе ба ин барнома иштирок варзам ва насиб будааст ки имрӯз ман иштирок варзӣ истодам. аз ин хеле ҳам хурсанд ҳастам. бисёр хуб Мафтунабону, ва чун шумо як ҷавони бисёр фаъол ҳастед ва айни замон бозам имкониятҳои беҳтаре дар ҳаёти ҷавонон ба миён омадааст. умуман иштирок дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ чӣ гуна аст? шумо умуман ҳамчун яке аз ҷавонони фаъоли мо, пешоҳанги мо, айни замон майлу хоҳиши шумо ҷиҳати иштирок дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мо монанди фуруғи субҳи донои китоб аст, илм фуруғи маърифат ва тоҷикон оинаи таърихи миллат чӣ гуна аст? ё иштирок мекунед ё завқ доред? албатта завқ дорам. дар синфи 11 дар вақти таҳсили синфи 11гӣ дар олимпиадаи забони тоҷикӣ дар даври ҷумҳуриявӣ ширкат варзида будам ва инчунин 2 сол қабл дар озмуни ҷумҳуриявӣ бо нуфуз фуруғи субҳи доноӣ иштирокчии даври вилоятӣ гардида будам ва инчунин дар озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман низ аз бахши навозандагӣ ширкат варзидам. агар хато накунам навозандаи хубам ҳастед. дар навохтани созҳои мусиқӣ низ лаёқати шумо хуб аст. аниқтара шумо кадом сози мусиқиро менавозед? ман навозандаи асбоби мусиқии қадимаи чанг ҳастам. чанг ҳастед? бале. барои шумо боз ҳам муваффақият хоҳон ҳастем. фикр мекунем ки боз ҳам муваффақиятҳои эҷодии шумо дар соли 2023 зиёда мегардад. аниқтараш муваффақиятҳои ҳар сеи шумо, яъне мо ҳам ба Мафтуна, ҳам ба Наимҷон ва инчунин Манижабону дар даври дуюми барнома ва умуман дар касби илм пайваста комёбиҳо орзумандем. саволи аввалро аз кӣ оғоз кунем? аз Мафтуна, аз Наимҷон ва ё Манижа? кӣ мехоҳад иштирокдори аввал бошад? ман мехоҳам. пас саволи аввал низ пешниҳод мешавад ба Наимҷон. савол чунин аст: маҷмӯаи бостонӣ дар шаҳристони Кирмоншоҳи Эрон, катибае ки дар баландии 105 метр аз замин дар кӯҳи баланде бо хати мехӣ ва ба 3 забон форсии қадим, бобулӣ ва аламӣ ҳаккокӣ гардидааст. калима аз 7 ҳарф иборат аст.
این مجموعه باستانی یادمان‌های از هخامنشیان را در خود جای داشته است و از حدود سال 523 521 پیش از میلاد همواره مورد توجه بوده است. آن با فرمان شاه هخامنشیان داریوش بزرگ بنیاد گردیده است. سالهای 30 40 عصر 19 از جانب محقق انگلیس راولینسون آن خوانده شده است و با همین عمل به شروع خواندن خط میخی در خطهای قدیمه خلقهای شرقی قدیم تکان داده است. این کتیبه در کدام کوه نوشته شده است؟ کتیبه بوده است که در 105 متر از زمین در کوه بلند با خط میخی با 3 زبان حکاکی گردیده بوده است. و از گذشته بسیار پرافتخار ما خصوصا تاجیکان اشاره می شود که دارای خط بودند، دارای تاریخ خاصه بودند که گفتیم آن را به زمان حکومتداری شاه هخامنشیان داریوش بزرگ نسبت میدهند. چخیلی که ما از فن تاریخ میدونیم و در دوره مکتبی نیز خونده ایم. کتیبه که شما زیر گفتید این کتیبه بستون نام دارد و با خط میخی نوشته شده است و این جواب من بستون، کتیبه بستون. جواب شما بستون است. از وقت کار نمیگیریم دیگر. کتیبه بستون است. اینجا بیگانه است. دو اشتراک داریم ما. شما با فکرهای نعیم جان راضی هستید؟ پس ما با افتخارشان کف میکنیم. بله، چون که جواب کاملا درست است. سوال دیگر اکنون پیشنهاد میگردد با اشتراکدار دیگری برنامه ما با منیژه. فیلسوف و متماتیک یونانی قدیم از ملت آسیای خرد، اساسگذار اولین مکتب علمی و فلسفی یونانی قدیم، حتی او را پدر فلسفه نیز نام میبرند، همانه که با سهم خاصش مکتب بزرگ علمی برای اروپا گردید. کلمه است 5 حرف عبارت است. او اولین شده اندازه کنج ماه و آفتاب را معین کرد. اینچنین در کشف میل اکلیپتیکا به اکواتور و معین کردن 5 دایره در سفره آسمانی نیز موفق گشته است. در رشد علم گئومتریا نیز سهم نظررس داشته، حتی با نامش تئورم نیز موجود است. سال 1935 اتفاق بین المللی استرونومی یکی از دهانه‌های ماه را به نامش اختصاص داد، یعنی نامگذاری نمود. گفتیم یکی از نفرانی بود که هم در علم فلسفه و متماتیک اینچنین گئومتریا سهم بسیار برجسته گذاشتند. خصوصا در بسیار موارد او را پدر فلسفه نام میبرند. تئورم های معروف را از گئومتریا به خاطر بیارید. اکنون با عقیده های خود مکتب بزرگی علمی برای اروپا گردید. یعنی جهان اروپا خیلی از او وابستگی های زیاد دارد. تمام دانشمندان اروپا از اندیشه های او برای پیشرفتی کارهای علمیشان ثمرناک استفاده بردند و او را همچون مکتب بزرگ علمی میدانند. منیژه از وقت کار میگیریم. 10 ثانیه وقت شما در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم. گکل باشد. گکل با نام گکل واقعا هست تئورم در گئومتریا. مفتونه و نعیم جان شما واریانت دارید اینجا؟ راست جواب نداریم. دو اشتراک داریم و جواب ندارند. متاسفانه کلمه فالس بود. فهمیده بودید با نام همین عالم شناس بودید؟ بله، با این نام در گئومتریا تئورم بود، با نام تئورم فالس گذاشته بودیم. بله. میدونید که واقعا او همزمان در فلسفه، در علم نجوم، در متماتیک نیز پیشروی های برجسته داشت و همزمان او را پدر فلسفه نیز در بسیار موارد میگویند. متاسفانه میدونستیم که فقط از سهم او در گئومتریا و متماتیک با خبر بودیم و از فلسفه با خبر نبودیم. امروز اشکال نه. فکر میکنم که این معلومات جالب را شما در خاطر میگیرید. سوال نوبتی پیشنهاد میگردد با مفتونه.
سلوله معروف تاجیکتبار کشور خراسان که سالهای 821-873 حکمرانی کردند. کلمه از 8 حرف عبارت است. خلیفه مأمون که سال 821 مضافات‌های کلانترین در قسمت شرقی بوده خلافت خراسان و ماوراءالنهر را به اختیار یکی از اشرافزادگان تاجیک شهر فوشنگ هرات بخشید، همین طور این سلطنت برپا شد و حاکم آن که همین خاندان با نامش معروفیت دارد، مملکت خراسان و ولایت‌های آسیای میانه را همچون حکمران مستقل اداره می‌کرد. بعد از زوال این سلاله خاندان دیگر تاجیک تبار صفاریان در خراسان حکمران گردیدند. این کدام سلاله معروف تاجیک تبار؟ این سلاله طاهریان بود و اساسگذاریان طاهر ابن حسین از نام همین سلاله گرفته شده است. اینجا بگونه است 873 برهم می‌خورد و به جای آن سلاله صفاریان به عرض هستی یعنی دولت‌داری خود را آغاز به سری حاکمیت می‌آیند. بله. قبول کنیم اینجا بگونه است، از وقت کار نمیگیریم. نه. پس ما به جرأتشون کف میکنیم. واقعا همین کلمه طاهریان بود. یکی از سیماهای معروف شاهنامه فردوسی پسر کلانه فریدون کلمه از 4 حرف عبارت است. موافق روایت فردوسی بعد از تقسیم کشورها بین پسران فریدون حکمران روم و خاور گردید و این تقسیمات را ناعاقلانه شماریده با برادر خردیش ایرج که حکمران ایران بود رشک کرد و با برادر دیگرش اتفاق کرده هر دو ایرج را کشتند، اما او به دست پسر ایرج منوچهر کشته شد. در سیمای وی فردوسی مردی بدرشک از مال و دارایی دنیا ناصر را تصویر نموده است که برادر کشی میکند. معنای همین کلمه شکستن تسلیم را دارد. او چی نام داشت؟ پسر کلانه فریدون گفتیم که حکمران روم و خاور بود. تقسیمات پدرش را ناعدالتانه دانست و همین طور برادر خردیش را با دیگر برادرش کشتند، چون که فکر میکردند این واقعا یک ناعدالتی یا تقسیمات ناعدالتانه پدر بود که ملک ایران به فرزند خردی رسید. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. کدام جواب بود؟ این کدام نفر بود؟ این کدام پسری فریدون بود؟ دارو باشه. داروی یکم؟ نخستین به سلم اندرون بنگرید، همه روم و خاور مرو را سزید گفته از فردوسی. کلمه سلم بود. سلم، تور و ایرج 3 پسر داشت فریدون. یکی از منصب‌ها در امارت بخارا کلمه از 7 حرف عبارت است. شهردارانی که به خانها تابعند هر مضافات و خانگری که متعلق باشند امر و فرمان را به خانها دسترس میکنند و همزمان سیاست امیر و خانها را بر رعیت تطبیق میکنند. ببینید در هر جای شهرداران به خودشان خانها داشتند، هر مضافات، و این یک منصب بود در امارت بخارا. قشبگی از روی سیاست امیر با رعیت کار میکنند. 10 ثانیه وقت شما در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. جواب داریم؟ قشبگی جواب یگانه است. 2 اشتراک داریم ما. شما پاسخ دارید؟ واریانت دارید؟ شاید مفتیات باشه. مفتیات. متاسفانه این کلمه میر شهر بود.
хуб, акнун саволи дигар пешниҳод мегардад ба иштирокдори сеюми барномаи мо ба Мафтуна. ихтирокори фаронсавӣ, физик ва муҳандис калима аз 6 ҳарф иборат аст. яке аз ихтирокорони радио, аввалин шахсе ки истилоҳи радиоро истифода кардааст. аз ихтироъҳои муҳими ӯ офаридани дастгоҳ барои қайди мавҷҳои электромагнитӣ радиогузарон мебошад, ки бо номаш маъруфият дорад. пас аз 1 соли марги ӯ, як соҳили дарози дарёи Сена дар наздикии бурҷи Эйфел ба номаш гузошта шуд. ва имрӯз чун ҳар нафаре ки ба он ҷо мераванд медонанд, ки воқеан ин ҷо ҳамон соҳиле аст, ки бо номи ҳамин ихтироъкор, ҳамин муҳандис маъруфият дорад. барои қайди мавҷҳои электромагнитӣ дастгоҳи махсусе сохту, ки бо номаш маъруф аст. ӯ чӣ ном дошт? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. дорем ҷавоб. шояд. шояд Павлов бошад. Павлов. Павлов. Олим Павлов. Павлов. ду иштирок дорем мо. шумо чӣ гуна вариантҳо доред? бале, Павлов аст. мутаассифона ин калимаи Бранли буд, Эдвард Бранли буд ин нафар. ҳеҷ гап не? савол чунин аст Наимҷон. математик, кайҳоншинос, ҷуғрофидон ва шоири юнонӣ, ҳамон донишманди маъруф, ки дар илми ҷаҳонӣ ҳамчун аввалин олиме шинохта мешавад, ки андозаи заминро ҳисоб кардааст. калима аз 9 ҳарф иборат аст. мувофиқи баъзе сарчашмаҳо, маҳз ӯ аввалин харитаи ҷаҳонро офаридааст, ки дар бораи дурии мутақобилаи шаҳрҳо ва кишварҳо тасаввуроти тахминӣ додааст. унвони падари географияро ба вай хос медонанд. калимаи Эратосфен аст. Эратосфен, ба ифтихорашон каф мекунед. бале, калимаи Эратосфен буд. саволи навбатӣ пешниҳод мегардад ба иштирокдори дуюми барномаи мо, ба манижа. амонатдор, он ки ба ӯ метавон эътимод кард. эътимоднок, калима аз 4 ҳарф иборат аст. одами росткор, ростқавл, мӯътамад, дар хонигарии Бухоро сардори ноҳия ва ё қишлоқ, дар мафҳуми таърихӣ маъмури андозгири бозор, вакилро мегуфтаанд. ҳамзамон номи мардона аст. бубинед, шумо як нафареро медонед, ки амонати шуморо хуб нигоҳ мекунад ва шумо он амонатро ба дасташ медиҳед. амонатдорро мегуфтанд. шумо ба он нафар сахт эътимод доред ва боз ин калима маънии номи мардона аст. қозӣ. қабул кунем. дигар ҷавоб надорем. ду иштирок дорем. мо шумо ҷавоб доред? Мафтуна ва шумо каме диққат бидиҳед. номи мардона аст, он ки амонати шуморо нигоҳ мекунад. чӣ мегӯянд он нафар охир? калима аз 4 ҳарф иборат аст. Мафтуна, шумо? амон бошад. амон гуфтед? шумо чӣ мегӯед? амон. амир ва боз ҳам амон охир. ду амон ва як амир монд. аз вазирон нест шоҳонро гузир, лек донову амин бояд вазир. яъне ростқавл, росткор, мӯътамад, боварнок,
амонатдор бояд бошад, вазир мегӯяд ҳазрати ҷомӣ. ин калимаи амин буд. мутаассифона. ва акнун саволи сеюм пешниҳод мегаравад ба иштирокдори фаъоли дигари мо ба Мафтуна. савол чунин аст: номи шаҳрест дар Аҳвоз ки духтари подшоҳи он ҷоро Рустам хост ва аз ӯ Суҳроб ба дунё омад. калима аз 8 ҳарф иборат аст. яке аз вилоятҳои Афғонистон ки марказаш низ бо ҳамин ном маъруфият дорад. тахмина духтари шоҳи кадом шаҳр буд Мафтуна? вақте Рустам ба он ҷо меравад, чун ӯро мебинанд, диловарӣ ва таномандии ӯро подшоҳи он ҷо шоҳид мешавад. достони Рустамро нахонде Мафтуна? бале хондагӣ, аммо духтари шоҳи куҷо аст охир таъмина? 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? не, афсӯс, ҷавоб надорам. яъне посух надорем охир. шумо филми достони Рустамро тамошо кардед? бале, албатта. ҷавоб надорем хулоса. не. қандаҳор гуфтанд манижа. наимҷон шумо чӣ мегӯед? бо фикри манижа рӯзе ҳастам. қандаҳор. яке духти шоҳи Самангон манам, зи пушти ҳизабру палангон манам охир. Самангон буд ин калима. духтари шоҳи Самангон мегуфтанд. ин байтҳоро медонистам, аммо мутаассифона ба ёдам наомад. наомад охир. дидед? ҳеҷ гап не. фикр мекунам чунин барнома имкон медиҳад ки боз ҳам он чизе ки шумо мутолиа кардед ба хотир биёяд ва боз ҳам чун аз ин ҷо мураххас шудед, меравед, мутолиа мекунед ва донишҳо тақвият меёбанд. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хират ба поён расид. ҳар се иштирокдорони мо фаъол буданд, вале Наимҷон бо бартарии зиёд аниқтараш посух гардониданд ба 2 савол. иштирокдори даври сеюми барнома, яъне даври ниҳоии барномаи Мизони Хират интихоб шуданд. ба 2 гулдухтари зебо, ҳам ба манижа ва ҳам ба Мафтуна Бону ҷиҳати иштироки фаъолона дар шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират изҳори сипос мекунем, ки имрӯз омадед бо ҳузуратон барномаи моро рангин намудед ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо диплом, медалҳо ва ҳамзамон бо дастгирии муассисаи давлатии пажӯҳишгоҳи илмии фарҳанг ва иттилоот ба шумо китобҳои хонданӣ, китобҳое ки масъалаҳои гуногуни фарҳангиро дар бар мегирад, тақдим мешавад. хуб, Манижа Бону ва Мафтуна Бону, ҳар дуи шумо хеле ҳам иштирокдорони фаъоли барномаи мо будед. худатонро аз ҷавонписари имрӯзаи мо ки воқеан сарбаландона ба даври сеюми барнома рохат гирифтанд кам надонед ва ман акнун мехостам аз таассуротатон дар ин барнома мегуфтед. яъне чӣ хел буд имрӯз бозии мо аз нигоҳи шумо? саволҳо душвор буданд? не, беҳтарин буд. рости гап, аз иштирок хеле ҳам хурсанд ҳастам, зеро боз ҳам дониши худро васеъ кардам, бисёр чизҳоро омӯхтам. он чизҳое ки намедонистам аз ҳамсабақони худ омӯхтам. аз шумоён ба ташкилкунандагони ин барнома сипоси худро мерасонам. ташаккури зиёд ва оянда низ умедворам ки боз ҳам иштироки васеъ дар ин барнома дошта бошам. беҳтарин. ва мо ба натиҷаҳои ҳамкориҳои минбаъда итминон дорем. яъне фикр мекунем чунин ҷавононе ки дар дил хоҳиш доранд, пайваста касби илм мекунанд, бояд барои тақвият ёфтани донишҳо дар чунин минбарҳо биёянд, хулосаҳои худашонро пешниҳод кунанд, яъне дониши худашонро бисанҷанд. барои шумо бозам муваффақият мехоҳем Мафтуна ва манижа чӣ мегӯям? марамат. ташаккури бевоситаи худро ва ташкилкунандагони ин барнома мерасонам ки мо ҷавононро ба ин гуна барномаҳо ҷалб менамоянд ва ба ҳамкурсамон муваффақият хоҳонем дар даври сеюм. яъне инҷо бисёр суханҳои самимӣ гуфтанд манижа ва
ба Наимҷон дар даври сеюми барнома муваффақият хостанд ва фикр мекунем ки Наимҷон бозам рақобати хубро дар даври сеюми барнома идома медиҳанд ва мо ҳамин гуна муваффақиятро ба ҳардуи шумо низ таманно дорем. фикр мекунем ки шумо бо чунин нерӯ ва ғайрате ки доред боз ҳам талоши ҳамвора мекунед ва дар касби илм ҳамвора муваффақ мегардед. бори дигар барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро бо сарбаландӣ тарк кунед. хуш омадед. дӯстони иззатманд, шумо даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр интихоб шуданд иштирокдори ягонаи барномаи мо Наимҷон ки дар рақиби 6 нафар истифодагарӣ намуда омаданд ба чунин зина ва то он ки мо 4 савол фақат ба Наимҷон пешниҳод кунем, саволи дигари бозӣ бо бинандаҳо манзур мешавад. савол чунин аст: кина, душманӣ калима аз 4 ҳарф иборат аст. боз ҳам мегӯем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. хуб Наимҷон, агар шумо омода бошед, саволҳо як як пешниҳод мегарданд. савол чунин аст: ҳаҷвнигори барҷастаи фаронсавӣ, арбоби театр, актёр, офарандаи мазҳакаи классикӣ калима аз 5 ҳарф иборат аст. ӯ ҳарчанд хатмкардаи бахши ҳуқуқшиносӣ буд, аммо ҳеҷ чиз ӯро мисли театр ба худ ҷалб намекард. ҳамин дилбастагиаш ба санъату ҳунар буд ки ӯро яке аз маъруфтарин чеҳраҳои саҳим дар рушди театр ва умуман мазҳака медонанд. асарҳои ӯ дар саҳнаи театр намунаи баланди мазҳака эътироф мегарданд ки дар саросари дунё саҳнавӣ гаштанд, аз ҷумла дар театрҳои ватанамон. комедияҳои тартюф ё фиребгардон, жуан, бемори хаёлӣ, пизишки паррон ва ғайра мазҳакаҳои офаридааш бешак ба дӯстдорони театр саргармӣ бахшиданд. масалан, чанди қабл дар кишвари мо яке аз асарҳои хеле ҷолибашон дар таҳияи коргардон Қурбони Собир рӯи саҳна омад. пизишки паррон ва ҳатто ин намоишнома барои беҳтарин нақши мардона сазовори ҷоиза низ дар фестивали театрҳои касбии Парасту гардид. бахши ҳуқуқшиносиро ба итмом овард, аммо он шавқу завқе ки дар дил дошт, меҳру муҳаббати театр, бозии ҳунарпешаҳо ӯро водор кард ки боз ҳам ба театр пайванд бошад, асарҳои ҷолиби саҳнавиро рӯйабор биёрад. ва ҳамсари ӯ низ бевосита ҳунарпешаи театр буд. яъне бибинем ки шӯҳрати ӯ сартосарӣ шуд, дар тамоми дунё асарҳои ӯро рӯи саҳна мегузоранд. Чарли Чаплин. Чаплин? Бале. яъне Чаплин воқеан фаронсавӣ буд. 10 сония вақт дар ихтиёр доред, вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? Чарли Чаплин. Чаплин охир. мутаассифона ин калимаи Молер буд. Жан Батист Молер мегӯянд. саволҳои дигар инҷо пешниҳод мешаванд. расанда ба ҳадаф, дуруст ба мақсад расанда, дуруст, саҳеҳ, рост, рострав. калима аз 4 ҳарф иборат аст. маҷозан пайрави роҳи рост, бегуноҳ, тахаллуси шоири машҳур Мирзо Муҳаммадалии Исфаҳонӣ ки албатта хеле намунаи абиёташ машҳур аст, вирди забон аст, бештар дар сабки ҳиндӣ эҷод карданд. ҳатто ӯ худро аҳли Табрез медонад ва ишора мекунад дар абиёташ ки бобоёни ман аз Табрез буданд. агар Саъдӣ аз мулки Шероз бошад, пас ман аз Табрезам мегӯяд. шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред, вақт рафт. вақт ба анҷом расид. ҷавоб дорем? Соиб. соиб. ин ҷавоб ягона аст. махӯр соиб фиреби фазл аз аммомаи зоҳид ки дар гунбадзи бемағзӣ садо бисёр мепечад. ба ифтихорашон каф мекунем. бале.
این کلمه صائب بود. قدیمترین و بانفوذترین مکافات عالی جمعیت شاهی بریتانیای کبیر انیخترش مدال افتخاری که برای کامیابی‌های برجسته علمی به فیزیکدانان، بیولوژها، طبیبان، خیمیک‌ها، گیولوژها و دیگر نفران سهم داده می شود. کلمه از 5 حرف عبارت است. این مدال را زمیندار ثروتمند، دوستدار علم و عضو جمعیت شاهانه تأسیس داده در وصیت‌نامه خود فرمان می‌دهد که فوند تأسیس یابد که فایز آن باید هر سال موافق صلاح‌دید جمعیت پادشاهی برای پیشبرد فعالیت علمی روانه گردد. اولین مرتبه مدال مذکور را استیون گری سال 1731 برای کشف انتقال نیروی برق به مسافه صاحب شده بود. از آن وقت این جانب این جایزه به انسان‌های نادر، یعنی به آنهایی که واقعاً در حیات بشریت با کشفیاتشان نوآوری برجسته می‌کنند تقدیم می‌گردد. یعنی حالا در بین برندگان آن بیش از 60 گیرندگان جایزه نوبل میباشند. این مدال افتخاری را چارلز داروین، دیمیتری مندلیف، آلبرت اینشتین، ایوان پاولوف و خیلی از معروفترین های دیگر به دست آوردند. ببینیم در روی خط این نفران دیمیتری مندلیف است که او واقعاً جدولی مخصوصی الیمنت ها را ترتیب داده است. ببینیم چارلز داروین است، نفری است که قایق‌های اِوولوسیونی را پیشنهاد کرده است. آلبرت اینشتین است، مؤلف نظریه نسبیت است. ایوان پاولوف است و غیر معروفترین ها است. شاید این کوپلی باشد. کوپلی، ما با افتخارشان کف میکوبیم. بله، این کلمه کوپلی بود. بله، واقعاً. سوال نوبتی، راهی که یکی از دو سر آن بسته باشد کلمه از 7 حرف عبارت است. اون رو چی میگوییم؟ وقتی انسان بنبست باشد. بنبست، با افتخارشون کف میکوبیم. واقعا این کلمه بنبست بود. همینطور تماشابینان عزتمند، دور نهایی شو برنامه اینتלקتوال میزان خیرات به پایان رسید و نعیم جان توانستند با 3 سوال دور سیوم پاسخی درست پیشنهاد گردانند و اگر میتوانستند با 1 سوال دیگر نیز جواب درست پیشنهاد میکردند، همین جواب برنامه میزان خیرات را صاحب میشدند. جهت اشتراک فعالانه با نعیم جان از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه دیپلم، مدال افتخاری و همزمان با دستگیری مرکز خیرات با نعیم جان کتاب از خوب به عالی که یکی از پرخواننده ترین کتاب روی زمین است، مؤلف آن جیمز کالینز است، تقدیم می‌گردد و فکر می‌کنم که شما این کتاب را با شوق و ذوق به اندازه مطالعه می‌کنید، زیرا تا امروز نفرانی که این کتاب را خواندند در همه مشکلات زندگی برای خودشان تدبیر یافتند و بهوده این کتاب پرخواننده ترین در روی زمین نگشته است و این امکانیت را تنها مرکز خیرات به دوستداران کتاب پیشنهاد گردانیده است و خوشبختانه که امروز این کتاب از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سینما با دستگیری مرکز خیرات به شما تقدیم می‌گردد. خوب نعیم جان، امروز آمدید به این برنامه، واقعا خیلی جوانان را از بخش‌های گوناگون گلچین کردید و غالب برنامه خودتون گشتید. من میخواستم اکنون از اشتراک در این برنامه از اشتراک دیگر دوستانتان میگفتید. هرچند در دیگر نشر قبلی ما شما به زینه‌های افتخاری آمده بودید، یعنی تا به دور دوم، و امروز ببینیم که شما که غالب برنامه شدید. مرحمت، چه خیلی بود این برنامه؟ برنامه امروزه بسیار در سطح بلند گذشت. به من خیلی پسند آمد. نسبت به برنامه گذشته خوبتر گذشت. رقابت پرشدت بود. با همراهی همکورسانم آمده بودیم، بسیار عالی گذشت و کوشش میکنیم باز آمده در دیگر برنامه ها شرکت ورزیم و با جوانان کشور گفتنی هستم که آمده در این برنامه ها شرکت ورزند، دانش مهارت خود را سنجند. تشکر زیاد. و ما نیز سپاس به اندازه به شما میگوییم که با لیاقت برجسته، با آن خواهش و ذوق می آیید و در چنین منبرها اشتراک فعالانه و از دانش و مهارت خویش درک میدید. فکر میکنم
амсоли шумо бисёре ҳастанд ҷавононе ки дар дил хоҳиш доранд то биёянд дар чунин барномаҳо иштироки фаъолона намоянд. пас мо ба онҳо мегӯем биёед, зеро ин имкониятро шо барномаи зеҳнии мизони хират барои ҳар як ҷавони фаъол пешоҳанг рӯи даст гирифтааст. ташаккури зиёд бори дигар барои иштироки фаъолона ба шумо ва ҳамин тавр дӯстони иззатманд мо оҳиста оҳиста мерасем ба фарҷоми шо барномаи зеҳнии мизони хират ва чун ҳамеша саволи охирини бозӣ бо бинандаҳо инҷо манзур мегардад. савол чунин аст: яке аз дарозтарин дарёҳои Эрон ки дарозиаш 699 километр мебошад, номи ин дарё ишора ба он аст ки қабоили туркман пас аз зуҳури давлатҳои эрони таборон ба атрофи ин рудхона омада хайманишинӣ оғоз кардаанд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ин дарё аз кӯҳҳои ҳазор масҷид дар маҳалле бо номи лоларӯён воқеъ дар 40 километрии шимолу шарқии Қучон сарчашма мегирад. оби ин дарё гилолуд ва талху шӯр аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба мо равон мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. барои ҷамъи шумо изҳори сипос мекунем ки тӯли ин дам бо мо будед ва ин барномаро ҳамчун барномаи худ донистед. то наздиктарин дидор, сиҳатманду пирӯз бимонед. хайр.